صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من سيد المرسلين. Semoga dalam bulan ini kita akan berjalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah Rasulullah SAW, dalam ini akan dimulai kali ini. Many of you have been making fried rice difficult. That's why I brought this. Today, I'll show you the simplest fried rice that you can make in 5 minutes and 3 more super easy fried rice. You really like it, don't you? After watching this video, I'm sure you will be a master of fried rice. Okay, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Ramadan, kami akan bersiap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa ini ke sana, taruh depan, biar nggak ngantuk, nggak meja, di apa? Di bawah.